Čekamo na jedan od dva glavna okršaja, bude pušten najslabije, startuje Saint-Tropez, a prolećnu trku poveo je Zane Nibras. Međutim, Pacman Bell želi na čelo. Pacman Bell, druga pozicija X Factor, treća pozicija Zane Nibras. Nije to Zane Nibras, to je Jaba Jaba Du, ona je bila tako je povela nadmetanje, s polja ide Zane Nibras, na petoj poziciji galopira Legionar, na šestoj Limba, sedma pozicija za Saint-Tropez, koja nadoknađuje vrlo brzo zaostatak po startu, je na predposlednju poziciju, tamo ugrožava i Legionara. Trku vodi Pacman Bell. Pacman Bell pola dužine vrat prednosti u odnosu na X Faktora. Svoja peti Zane Nibras, kroz polja galopira odlično. Velika Saint-Tropez, za njom ide Legionar, zatim Limba, zatim Limba, vodi Pacman Bell, ali već rukama stimuliše Pacmana Bella da odoli napadu X Faktora, ali Alhabajevov sin ide lako na čelo. Na čelu ove trke X Faktor, Saša Glogovac, polja preti omaleni Zane Nibras. Na treću poziciju galopira Legionar, skroz polja se tuštila Markazova Limba i iznutra X Faktor, s polja sada već na čelu Zane Nibras. Međutim, uz barijeru je krenula Jaba Jaba Du, skroz polja ide Limba, X Faktor, Jaba Jaba Du, malo srce protiv čudivog konja, ali Zane Nibras će reši kao u trku koju gori. Ne, neće, Jaba Jaba Du ne na čelo, Jaba Jaba Du, Zane Nibras, Legionar, Limba, X Faktor, Saint-Tropez. Manir pobede borba za pola dužine konjskog tela, šampionsko dvogodo grlo 2021. Kudica Nela Šobota uručuje pehar, čestitka naravno Bojanu Lukiću, treneru, čestitka džokeju Milanu Konkolju, pehar odlazi u ruke Eljuba Milića. Dame i gospodo, jedan aplauz za sjajnu Jabu.